kandi utwo dufata abantu bose wereye kuba pastori wereye kuba ririmbyi kandi utwo twaha duto si utwaha tw'abapagani ni utwaha tw'abitwa kuba ari inzobere mu mana ari inzobere mu gakiza babandi bitwa b'imbere babandi babatijwe mu mazi menshi babaririmbyi nasa ko dutangura ibindi ntarabivuga ivyo nzovyagura cyane ariko nshatse kubivuga nk'ibanze cyane nk'ivy'Imana ivuze. Imana itohaviza iri joro ikambaza ngo ejo narakubariye itangazo ni wabivuga yari ivuze iri joro niwo bana tubonana nanjye ndabigushikijeko twatudura tuzi uratuzi uraza amakorosi ugira twatunyaga twatundi duto twatundi ukubita ikorosi ku mugabo wawe ku mugore wawe ku muvyeyi hajya ku ishuri handi mu gutirisha twatundi duto tukoresha amafaranga atarayiwa baguha 10,000 ngo genda usume birukamira ngo aya ntangorane ngo ni papa ngo ni mama ngo ni tantine ngo ni muyomba ngo ntangorane twatundi ita yambaye ngo nakata sawa ijoga birenganje ukora wa niko gahunda zimeze mama yes Bibiliya ivuga ngo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe bambaza izina ryanjye cyangwa se bavuga izina ryanjye nanjye nsuruka mbe hagati bundi munyumve neza amen bibutse ko umuntu wese Imana ihamagaye urimo muranyumva imuha n'ibishyigikiye umuhamagara imuhaye se murimo muranyumva donc hari support Imana izana ku buzima bw'uyu muntu ihaye umuhamagara. Wibutse ko Imana ishobora kuguhamagara abantu batakwemera batanakumva, ariko Imana iguhereza ibintu bizatuma bakumva kandi bizatuma banakwemera. Icyo ni cyo bagomba. Haleluya. Biragoye yuko Yoshua yavuga inyuma ya Mose ahamagarwa n'Imana avuye kwa Farawo, amateka sinyajyamo, ariko mbibutse ko ari umwana wavutse isi itabishaka, ariko aza kwisi Imana ibishaka. Kwibutse ko iyi Imana igufitemo umugambi, igukiriza aho abandi bashiriye, ikubeshereza aho abandi bapfira bitewe n'umugambi igufiteho. Hari inkota yishe abana b'abahungu b'Abaheburayo, ariko iyo nkota ntiyageze kuri Mose. Reka nkwibutse ko iyi Imana igufiteho umugambi, ibiganza byishe benshi nibyo bigukiza, nibyo bikurokora. Asante papa ayobora. Ibiganza byishe abana b'Abaheburayo nibyo byarokoye Mose, nibyo byamurihiriye Minervari, nibyo byamuhaye amata yo kunywa, nibyo byishyuye umuja umukarabya umujyana ku ishuri. Kubera iki? Kubera ko Mose ari mu mugambi w'iki w'Imana. Reka nkwibutse ko Imana ikubonamo inyungu, naho abarozi bose b'Afurika muri mu buranyumva neza, abana Nigeria ba Kongo n'ahandi baze gukoneka, bamwe bavuga bati turi abatekinisiye, nubwo bakwihuza bakakohereza inkuba itagira amazi, nta nkuba ikubita umunyabugingo, nta nkuba ikubita umunyamasezerano. Hari ibintu urupfu rutakinisha. Abanyumva bazamure haleluya. Umuntu Imana ifiteho umugambi, imukiriza aho benshi bashiriye, imutungira aho abandi batabereyeho, bitewe n'umugambi Imana igize gute imufiteho. Amagarira n'Abaroni bakuba hafi, iguhereza Abaroni hafi. Asifiwe sana. Mwikiriza cyane haleluya. Yes, Mose yavutse Satani atabishaka, abadayimoni batabishaka. Umva ubuhumetse, kubera ko Imana yemeye guhumeka, bwakeye kubera ko Imana yemeye ko buca, kandi bwije kubera ko Imana ivuze ngo bwire. Iyo ivuze yego ni yego, iyo ivuze hoya ntawe uvuga yego, ikivuze nicyo kiba. Ariko Imana ivugana na Mose aramubwiye ngo tanga
farawo n'abisirayeli abaheburayo ubabwire ngo ndiho arantumye niba tumva ndiho ubabwire nguwo ndiwe arantumye ariko agiriye icyizere yari bwizire ariko nta mwanya yabonye mpagaze ahantu ambasaderi ndiho aravuze ngo rekura abisirayeli n'uwo ndiwe bivuze ngo ndisobanukiwe mbere yuko tuvuga ko Imana ikomeye ubwayo irabizi ko ikomeye mbere yuko tuvuga ko Imana ihambaye ubwayo irabizi ko ihambaye mbere yuko tuvuga ngo Imana ni inyacyubahiro irabizi ko ari inyacyubahiro mbere yuko tuvuga ngo ituye hejuru y'amajuru irabizi ko yicara ku bakerubi zikanyeganyega umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Imana irebye isi ihinda umushyitsi ngo irebye imisozi icunga umwotsi uwitwa Yobu 9:5 yaravuze ngo yimura imisozi ikimuka inesiriwe ikimuka itabira ngo bitangaza abantu bari muri kino giterane nakwibutsa ko nta muntu ukubeshejeho ubeshejweho n'Imana Imana niyo ikubeshejeho semerere umuntu yagutunga icyumweru yagutunga umwaka amaboko ye yananirwa akurekuye amaboko y'Imana akakwakira reka mubwire hari n'ibiganza byaturekuye bizi ko tugiye gupfa ibiturekuye ibiganza by'Imana biratwakira ibiganza bya famiye biturekuye twabonye ibiganza by'Imana amaboko y'amafaranga ananiwe twabonye amaboko y'Imana akora amaboko y'ubuhanga twiga mu ishuri ananiwe twabonye amaboko y'Imana agira gute asante sana ni Imana igize gute ikubeshejeho iyavuze ngo uvuke niyo ikomeje kugukurikirana iyavuze ngo ubahise utabishaka niyo ikomeje kugucungira umutekano reka ntibutse ko ku bantu bubaha Imana uburinzi sekirite zitwireba ahubwo irareba Imana yavuganye natwe ugomba kuzirikana iki kintu iyo Imana ivuze bingana n'uko ikoze kandi icyo Imana ivuze kingana n'uko ikingana ntabwo Imana ijya ivuga ikintu kingana n'uko ungana ahubwo ivuga ikintu kingana n'uko ingana ntabwo uvuga azepe ntabwo uvuga ikintu ishingiye ku mateka y'aho uvuka ishingiye ku kitegura kuzaba cyo ivuga ishingiye ku mugambi gufitemo abandi ngo bazamure haleluya y'Imana ivuga ishingiye mayikomerivo resipani hose ntabwo Imana ikurebera mu buzima gusanzemo ahubwo ikurebera mu cyo uzaba cyo yes kandi icyo uzaba cyo kikubamo ukakibamo kiguturamo ukagituramo kikugendamo ukakigendamo kandi icyo uzaba cyo ntawakica sepiriwa icyo uzaba cyo ntikirasika icyo uzaba cyo ntikigongeka icyo uzaba cyo ntikiba cyohereza amahembe icyo uzaba cyo ntabwo mwateye haleluya icyo uzaba cyo kikubamo ukakibamo idahindurwa n'ibihe iyo ikurebye ikakwishimira iraguhamagara iraguhagurutsa abantu bakwemera batakwemera pfa kuba yakwemeye bakugirira icyizere batakigira iravuga ngo uyu namurebye mubonamo purani namubonyemo poroji ndabona twakorana ndabona twagendana abanyumva haleluya ndabona uyu muntu mu bandi bamama Imana ikaguhagurutsa mu bandi bagabo Imana ikaguhagurutsa mu bandi basore bakobwa Imana ikaguhagurutsa murukongera mubwira ngo uri poroji y'Imana wowe uri poroji y'Imana wowe uri poroji y'Imana niyo mpamvu kiriho wohereje amahembe basanga uri umushinga uri poroji y'Imana wohereje ibikwica basanga uri umushinga w'iki n'Imana
baguteze igisho Imana iravuga ati uyu umushinga wanjye bagiye babona ineza y'Imana muzamure Imana icyubahiro muyikomere amashyi mwivugirize impundu wese kuri Imana ikose hose uyu mushinga w'Imana uri poroji y'Imana kandi icyo uzaba cyo kikurimo. Reka mbabwire ubundi ubuzima ni ukuba ugihumeka kuba kuba kakizamuka wikime prestage umuntu wese akuka kagisohoka aba ari umukandida wo gukira aba ari umukandida mwateye haleluya abandi maze kuya aba ari umukandida wo gukira. Umuntu wese ugihumeka umuntu wese ukiriho aba ari umukandida wo kugira gute wo gukira. Uri kuri kandidatire yo kuba waba mwenyema yo kuba waba umuntu udasa kuba ukiriho gusa egara ubuzima kuba ukiriho gusa egara iterambere kuba ukiriho gusa ibitari byemera byakwemera kuba ndiho turiho birashoboka ko ubuzima bwahinduka. Asifiwe sana. Muri iki giterane ndagusabira ibintu bishyigikira umuhamagaro wawe. Niko kuri duhagaze hamwe abamasaderi b'Imana duhagaze hamwe intumwa z'Imana ibyo twaturabira aba ibyo twemeza biremera ibyo twanga Imana avuga ngo irabyanze. Sekonde mandi westa niba hari ikintu kigutandukanya n'Imana ubanze ukweture ubanze wiyinire ubanze wihane. Aha hari abatambyi aha hari abashumba ubabwira uti natambitse ibirenge numara gukuraho ubukangu ubwira Imana ngo nanjye ndahangaha ndi umushinga wawe n'iporoji yawe ndacyagutegereje muri iki gikorane mu bantu bategereje ubutabazi nanjye ndi ku rutonde. Umuntu wese rero ugihumeka aba ari ku rutonde rw'abagirirwa neza n'iki Imana. Haleluya. Unyubahe nkubahe kuko ntabwo uzi icyo nzaba cyo. Hirya yaho mbona hari ahandi Imana itegura. Hirya y'uko abantu bakuzi hari ikindi Imana iri gutegura ku buzima bwawe. Hirya y'ubuzima abantu bazi hari ubundi buzima Imana iri gutegura. Uyu munsi bakuzi ugenda n'ibirenge ariko ntibari bakubona witwara. Uyu munsi bakubona uri muri kode ariko ntibari bari kubona ukuguru. Irevone mandiko destaya bidifomire manda abantu bakuzi uri insuzugurwa ariko ntibari bakubona. Imana yahishuwe ejo hawe kuko hahishuwe nta muntu hasi ariko Imana nihahishura baraza bahamenye baraza bahabone. Sekone prefarani wehabane oya none se kwejo hawe Imana igiye kuhahishura kwejo hawe Imana igiye kuhagaragaza. Wakumva mwana wanjye nakumva mwana Zebiri wayika hari ubuzima umwanzi yagushizeho agira ngo ntuzabuvamo. Hari amaboko yagufashe agira ngo ntazakurekura. Reka bitangaza abantu baje imbere y'Imana. Iyo Imana igiye kukwaka amaboko yagufite ikoresha amaboko arenze yakurwanyaga. Iyo Imana sopetopesi iyo Imana yakumemangiye wekana pesa haudere. Iyo Imana igiye kukwaka mu mbaraga zari zigufite ikoresha imbaraga zirenze zikumaranye igihe. Reka bibutse ko bakunzi b'Imana icyo isi ivuga ntabwo kiruta icyo Imana ivuze. Icyo Imana ivuze kuri wowe kiruta icyo abantu batangaje kiruta icyo abantu bavuze ku buzima. We happiness. Iyi Imana ntabwo ivuga amagambo y'amasigara cyicaro ivuga ibyo izakora. Ariko murimo muranyumva torero murimo muranyumva neza yes shengero muranyumva neza Imana ivuga ibyiza ntabwo ari murari duha ntabwo ari siyasa izanye. Ibintu Imana ivuga iba yabanje kubyiyumviraho iba yabanje kubitekerezaho
ibyo yavuganye n'ababyeyi baraha ni ibintu bitayitunguye. Ibyo yavuganye n'abagabo n'abasore n'abakobwa baraha ni ibintu yabanje gutegura. Reka nkubwire, ntugatinde ubaza Imana aho izanyuza ibyivuze, ahubwo ujye utinda uyishimira, uyibwira ati ndagushimiye ko uzabikora n'uwo muntu. Ntabwo uri umuntu. Fasha umwanya wo gushimira. Wowe ubivuze ubifitiye ububasha, wowe ubivuze ubifitiye ubushobozi, wowe ubivuze ubifitiye uburyo, wowe ubivuze ubifitiye inzira. Reka mbibutse iki kintu, inzira zabashirana, inzira zadushirana, ariko inzira ntizashirana Imana. Naho inzira zaba zashize, Imana ihita ikereye inzira iri vierge, ikereye ibarabara ritigeze rinyurwamo n'abandi bantu, kavuga ati mwana wanjye navuze ko uzagerekana, kereye umuhanda uri vierge. Ariko ndafashijwe bavandimwe, ndafashijwe na kwambia, sinjya ngoragorana, ndafashijwe. Nanezerewe muri uyu mwanya. Imana ikereye inzira itarigeze ibaho ku buzima bw'abakunzi bayo. Seboniyanse, reka mbahire itangazo numvise. Wari uzi ko amaboko mabi yari amaze igihe agufite akurekuye muri kino giterane? Amaboko n'abakubara igihe kirekire, muri uyu munsi kuri iyi tariki arakurekuye. Amaboko y'uburwayi, amaboko y'ubushomeri, amaboko y'ubusuzumiro, amaboko y'ubuvumo, ayo maboko yaragufite mabi akira itangazo. Ayo maboko yiza gutandukanye arakurekuye, arakurekuye muri iki giterane. Ayo maboko mabi yaragufite bigenza bite? Arakurekuye. Ndimo ndumva Imana muri iki giterane bavandimwe, ndimo ndumva imbaraga zayo zigendagenda. Abari kumva Imana bazamure haleluya. Imana ikereye ubutabazi muri iki giterane. Zambiri address how the night. Imana ikereye inzira. Nasi pabodena. Heri hata wasapika. As when am I? As when? Satani narakira agakiza ntazigera nakizwa. N'abadayimoni de barabatizwa nta n'umubatizo bakeneye baciyeho iteka. Nta mbabazi bagufitiye rero. Kuba uriho menya ngo ni imbabazi z'Imana zikuriho n'iyo mpamvu. Ntabwo bafite kusisura. Nakwambia Farawo ntabwo arekura Abisirayeli bishaka, abyemezwa n'amaboko y'Uwiteka. Ndiho vuga ngo ndiho. Yego rati bari guhumukira w'ikirere. Subiramo ngo ndiho. Niwe wemeza Satani, niwe wemeza abadayimoni, niwe wemeza abakonikoni. Akababwira ati barosi bahaye gasopa, iyi nzira ntinyurwa, iyi nzira ntinyurwa. Uriya ni umwana wanjye n'umukunzi wanjye gasopa. Erega ubwiza ukuri Farawo wagufasha kurekura muri iki giterane byumva neza. Kuba warize ukaba ufite diplome nziza ufite hanyuma ukayibika mu kabati nk'ubika ibintu muzo, ibyo ntabwo ari ibintu bisobanutse.
mwabyumvise neza ubuhanuzi mfite muri uyu mugoroba. Ntabwo ubutabaza ubw'ejo si ubw'ejo bundi si ubwo mu kwezi kuzaza si ubwo mu mwaka utaha. Ubundi iyi ntambara ikaze, iyi ntambara yakomeye, Imana ihindura uburyo bw'imirwanire. Ihindura n'abaparakomando bayirwanaga n'abajepo barwanaga ihita ibahindura, ikaza noneho marishari, uwo bita marishari, General Commander. Ariko mwumvise itangazo hariya mwari yumvise abavandimwe cyangwa mwari umva ukuntu marayika w'Uwiteka avuze, aravuze ngo nje nonaha. N'ibyari nije oya musubiremo musubiremo cyari nonaha nje nonaha. Umva ikigusanye nje kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Iyo urugamba rukomeye, Imana ihindura uburyo bw'imirwanire, ihindura strategy. Urimo muranyumva neza? Urimo muranyumva? Iyo bavuze inyanja bisobanuye ikigeragezo, iyo bavuze ubugaragwa ni ikigeragezo, iyo bavuze imara ni ikigeragezo, iyo bavuze igitare ni ikigeragezo, iyo bavuze Yeriko ni ikigeragezo, iyo bavuze Mowabu ni ikigeragezo. Ariko aho hantu hose nituhagera turi kumwe n'Imana, Imana izahindura uburyo bw'imirwanire. Bageze ku nyanja, Imana yakamije ikiyaga, inyanja itukura, ikoramo umuhanda, ikoramo ibarabara, irasimata, ishyiramo kaburimbi. Umuntu wese n'abatamakazi ngo baciyemo nk'abagenda mu ibarabara nkaho hepfo nyine ngo ahantu hameze neza, Imana yahatunganya. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese yambukira ahumutse. Ndatangaza ahumutse muri iki giterane ku buzima bwawe. Ndatangaza wabonaga ikiyaga, wabonaga inyanja, ariko muri iki giterane ndatangaza ahumutse ku buzima bwawe. Imana ikora umuhanda, Imana ikora ibarabara imbere y'ubuzima bwawe. Ibyari inyanja, ibyari ikiyaga, Imana ibicamo inzira ukomeze utambuka. Iyo bavuze ubugaragwa ni ahantu hataba butike. Wambara ikositimu washyiraho isaha mu bugaragwa. Nta muntu wambara amarori, amarinete mu bugaragwa. Nta kamera zifata inyigisho mu bugaragwa. Nta matara nk'aya bacana mu bugaragwa. Ko mutekereza mutamba bimeze bite? Mutamba ko ndeba umuntu uri kubonekerwa no gufashwa cyangwa bimeze bitungure. Mu bugaragwa nta muntu uhinduranya ibirato mu bugaragwa. Mu bugaragwa ntibafungura ngo basigaze indya. Mu bugaragwa ntibibaho. Mu bugaragwa situation inari daje. Iyo umuntu agusuye warinjiye muri zone y'ubugaragwa, uramusasira akaryama ukamworosa kubera ko ntubona icyo umwakiriza. Mu bugaragwa ntibasigaze indya, bararya n'amasafuriya bakayubika bakagera baryana mu bugaragwa. Nta amazi yo mu kirere aba mu bugaragwa mu bukarabe bamanukira ntibibaho. Siko ibintu bimeze. Bababwiye ko se hari amariba haba mu bugaragwa hano bavoma amazi, ntayabayo. Ariko no mu bugaragwa mu butayu, iyi Mana ya Isaka, iyi Mana ya Ibrahimu, iyi Mana ya Israeli, iyi Mana yacu igifukura y'amasoko amareba akadudubiza Abisirayeli bakabona amazi. Igifukura reka mabwire ukuntu bijya byemera. Asifiwe sana. Uzasanga abana b'umuntu wubaha Imana bize baraminuza, biga no mu bigo bikomeye bizingiye byahe, nta kazi agira, nta salary ya buri kwezi. Ariko kubera ko Imana yavuze abana bakiga bakaminuza, kubera ko Imana yavuze, asifiwe, abana bakiga bakagera bakavuga Igifaransa n'Icyongereza, papa na mama nta kazi bagira. Bakora he? Bakora kwa Mana.
bigenda bite bahemberwa he kuri konte ya mana yandiwese ko mutekereza mwataje gusa muhisa musiga mu rusengero cyo ndimo ndabaganira abatume ngo tubaganire bavandimwe byageze bite bashingana he afaso ni kuva hari konte y'Uwiteka iyo konte bayita konte buroke Imana igira konte buroke isigamira abantu bayubaha ariko bari ngo batare haleluya konte buroke sekota igira icyo bita konte buroke isigamira abantu bayubaha bayisenga usahura n'ikibazo gikase kimwe cyaganje urumva uhamagare banka kubwete nanjye byancanze shangazi nanjye byanyobeye buriya mu bintu ushimira Imana ntibijya biyicanga ntibijya biyobera haba ari nijoro haba ari kumanywa Imana ihora ari iki kuyikomera amashyi ngo ntuzuba hose mu mazamurika noneho reka maze mwaturehireje Imana ikore kuri konte buroka aho yakusigamiye kubikurira ndabitangaje ndabihamye ikore kuri konte buroke ikurire muri uyu mwanya muri iki giterane n'izina ryawe ubuhanuzi mfite nta ijoro ntabwo ari mu ndwi tuzatanga no ni igihe duhagazemo ntabwo ari mu kindi gikorane kizategurwa n'ishengero Imana yavuze ngo ije ryari ubutabazi ni ubwa ryari ababona akazi ni ryari abakira indwara ni ryari abarwanirwa n'Imana ni ryari abakurwaho igisuzuguriro ni ryari abari barabuze urubyaro Imana ibahaye iki urubyaro ni ryari ni none si mu gihe kizaza ni none gateye ubutumisi turamutabasiraho ubutabazi bwa none aha ntabwo ari ubwo mu gihe kizaza ni ubwarya twavuze ko ibintu twemeza byemezwa n'ijuru turimo turaremera intangaha turimo turatransfera ubuhanuzi muri iki gikorane ubuhanuzi tuguhanuriye ni ubwarya ubu nyene ubu tuvugana sasa hivi Imana igukure gukora ku gatebe k'abantu bari bamaze igihe bategereje tayari uhituha mwitibuka mwizina ryanjye ntabwo duhanura uburara ubuzaza mu kindi gihe ni ubwaryari ni ubwa nonaha umuntu ukwegere ngo ni nona mubwire ngo ni nona ukwegere ukuri hano mubwire ngo ntabwo ari ejo se ejo bundi ni nonaha ibyo Imana ikora ni ryari byumve neza bababwiye ko imbaraga iri tubaye ariko ukwizera icyo Imana ivuga niba wizeye ibiri kuvugirwa ahangaha bikugirirweho bigusohoreho bikuweho ukiri hano wakira ubutabazi bwinshi Imana niba uki umaze igihe ku musozi w'ubushomeri uyu munsi urimuka urakingwa ibyo bintu byo gutunga telefone ukagira ngo n'uburoso buhanagura inkweto ibyo nabyo nabyanze muri iterambere abantu batunze telefone ukagira ngo n'uburoso buhanagura ibyo ntabwo bishoboka ndagutarasifiraho amavuta y'igikundiro ndagutarasifiraho feva y'Imana ndagutaka ku buzima bwawe n'umumaro muri iki gikorane n'izina bari gushyira Imana babaye hari kubona batariho hari urwego Imana ikuvanyeho hari urundi rwego Imana
mu isi y'umwuka hari ibintu biri kuremeka muri iki giterane mbona byumva byumve neza mbona byumva okay ikindi hari amadeni numva Imana ibishira abantu Imana yishyura hari imbaraga zikomeye Imana imanuye muri kino giterane amafaranga muri bya basifara nasanzwe bene yayo kira nabona umwanya wo kubwira kumenya Imana bashyizwe mu bintu haleluya tuzamure haleluya umuntu kuri hafi mubwire ngo ibyakwimye inzira bigiye kuguha inzira muri iki giterane ibyakwimye inzira bigiye kuguha inzira Sirosa bima nikolesta ibyakwimye inzira bigiye kugira gute kuguha inzira ibyakwitambitse bigiye kuva imbere yawe ubona inzira ubona aho unyura kubera iki Imana yohereje ubutabazi bwa ryari bwa nonaha asomere my God umusozi w'amarira ndi kubona marayika w'Imana ahanagura amarira ahangaha musozi ndabwirwa ngo ijuru rije kumara abantu umubabaro hari abantu ijuru risuye hari abantu ijuru rigendereye utahanye ubutabazi bw'Imana wo maze igihe ku musozi w'umubabaro niba ubyakiriye zamura haleluya asomere Imana tango nakwambia asomere my God na Stephen my God ikumva muri iki giterane Imana iremyemo amashinga afatika hari abantu Imana iremye amashinga azize gute afatika bagiye gushinga intahe bakavuga imbaraga z'Imana bakavuga amaboko y'Imana alors okay baza umuntu ukwegereye ngo imbere yawe hari yari kwihari mubaze uhita umbwira uko gushimira niba nta kibazo agutwereka amasengesho wowe wifite nta kibazo ahita aguha amasengesho mubaze ngo imbere yawe hari yari kwihari uraza kunsubiza uko akubwiye hanyuma dufate umwanzuro rero imbere yawe hari yari kwihari yego uraza kumbwira uko yakubwiye Yeriko imbere yawe hari Yeriko ira okay reka nze tuyiha amatangazo ya Yeriko tuyiha amatangazo turayiha amatangazo ya Yeriko reka mbibutse ko Yeriko yagusumba ariko ntiyasumba Imana niba kurwanya byakurusha imbaraga ariko ntibyarusha imbaraga iki Imana byumve neza asibe sa ikirize haleluya okay so hano Imana imbiye ko harimo abantu bagerageje kujya kwa muganga kwivuza barivuza ariko indwara ziranga gukira Imana imanuye imbaraga zikiza indwara muri iki gikorana imbaraga zikiza indwara zamanukiye aha muri iki gikorana umuntu wese wari urwaye n'ahabuka atere haleluya yakira ubutabazi bwose mumarana igihe Imana irazibatse urugamba si urwawe intambara si iyawe intambara yabaye Imana urugamba rwabaye urw'Imana umva icyo Imana ivuze iravuze ngo ku bwanjye nzabyikorera nta cyatumye izina ryanjye ritukwa ku bwanjye nzabyikorera
ivuganye nawe n'imbaraga zihirika Yeriko. Ibyo Imana ivugira muri iki giterane byizere, byizere n'ibyabaye, byizere n'ibyakoretse. Niba Imana ivuze ko hari igihinduye, izere ko byahindutse. Niba ivuze ko hari ibyabaye, izere ko byabaye. Niba ivuze ko iciye inzira, izere ko yaciye inzira. Niba ivuze ko itanze akazi, jya kuri urutonde rw'ababonye akazi. Niba ivuze ko yubatse, izere ko yubatse nyine. Niba ivuze ko irwanya intambara, izere ko intambara yazirwanye. Niba ivuze yadopi, niba ivuze ko ukora igisuzumuriro, izere ko yirukanye igisuzumuriro. Niba ivuze ko n'Imana ikodestaye ko hari abantu yesheje agaciro, jya ku rutonde rw'abantu yesheje agaciro n'uwiteka. Imbaraga iritura Yeriko ni ukwizera icyo Imana ivuganye nawe. Iyo utizeye icyo Imana ivugana nawe ntugera aho Imana ivuganye nawe. Ariko iyo wizeye icyo Imana ivugana nawe, ibirenge byawe bigera i Kanani, bigera aho Imana yavuganye nawe. Ibintu Imana ikubwira amaso yawe ashobora kuba atabibona, ariko birahari. Imana ivuga Kanani batarayigeramo, ariko ibihari. Imana ivuga igihugu batarakigeramo, ariko kiba gihari. Imana ivuga ku bukwe nta na fiyanse urabona, ariko burya ubukwe bw'ubu. Imana ivuga ku makuru y'akazi kandi utarana depo, utaranasoza kwi, ariko ikavuga ngo ngoye akazi ke. Ayo makuru turayafite sinayobora. Ayo makuru nayobora. Imana iteye ubwoba mayidiya. Imana iteye iki? Imana ivuga ngo abana be baziga Amerika, baziga Canada, na hano byanze buna byanze, ariko Imana ikajya ivuga amakuru ngo abana be baziga mu bigo bihambaye za Harvard zahe, ariko wareba nino bikaba byanze, ariko ikarenga situwasiyo irimo ivuga ngo abana be baziga mu bigo bikase. Imana yitwa ntagereranywa, ntacyo wayigereranya. Yitwa ntagereranywa, yitwa ntagereranywa, irahambaye. Azobe nema niko star anowazana. Noneho utarasifiye ubuhanuzi, hari umuntu kwicaranye umubwira ngo Imana ikuyeretse bushya, mubwire ngo Imana ikuyeretse bushya. Oya, uko wari uyizi ntabwo ari kuyibona, bimenye neza byakireka. Twavuze ko imbaraga ihirika Yeriko ni ukwizera ibyo Imana ivugana nawe. None izera ibyo Imana iri kuvugira aha ngaha mu kanwa k'abahanuzi. Imana ikuyeretse bushya, uko wayibonye siko wongeye kuyibona. Imana ihinduye urundi ruhande, ikuyeretse bundi bushya. Ubyizeye haguruka uzamure haleluya. Ikuyeretse bundi bushya, bundi bushya, bundi bushya. Boremas kandi pray hadunas bundi bushya. Nakiwa danasara my heart. Amen. Noneho umubiri nitangazo. Amen. Imana ariya agatangaro bakavuga ngo iki mu kirundi mutanga na agatangaro nyine no gutangara nyine. Akumiza terebye baguha amashi. Wowe urazi kirundi nakumva, wowe urazi kirundi. Akumiza yego ratutwumiza rata, ariko guhemereye harya yanuza yafata yitwa mu kidini sigira cyane yabo nicyo rata gikoka kinini ngene kose gikoka kinini kuko twagenda nyirimo nacyo. Haleluya. Umva ikintu kibaye muri iki gitero. Imana ikoze ikintu ku buzima bw'abasenze, abataramye babaye muri iki giterane. Ni ikintu cyakumiza ku buryo buri muntu wese uri mu kirere arize kwini mandiko destaya terere mandiko destaya ayiwes agashyiraho agatanga. Muri iyo bavuze manu bisobanuye mani hi bisobanuye ngo ibi ni ibiki. Mani hi hari ibintu murimo muranyumva neza. Imana ikora ku buzima bw'abakunzi bayo, ukajya uvuga ngo akanakumiza, akanakumiza. Abana
n'umupfakazi bakiga kubera ko Uwiteka yaje mu bundi buryo. Imfubyi zikiga zikaminuza kubera ko Uwiteka yaje mu buryo bwo kubumisa. Sawa, hari umukobwa Imana ikorera mariage ku buryo uvuga uti bye ugashyiraho ukavuga ati nakumisa hejuru aho muri senkani yarasenkanitse yarakaranditse wagira ngo si Imana imukoze ntabwo biba yakumisa. Arega hari urwego abasore babaho bakitwa abahungu bakajya babahamagara ba muzeyi iminsi yarabafashe, ariko aho naho Imana ikorerayo. Data wa twese n'aba bakobwa bise icyacumi cy'itorero, iyo Uwiteka Imana yaje ndiho ikorerayo. Ntabwo tuzahera kuvuga Imana Aburahamu na Isaka gusa natwe twarayibonye. Maze umuntu mwegere ngo waba warayibonye ariko ntabwo ari ubwa mbere mubonye Imana. Ntabwo ari irya mbere mubonye Imana, ya yindi wabonye wabuze abantu nigarutse muri uyu mugoroba iravuze ngo guhaye ubutabazi bw'aka kanya. Akiri ubutabazi bw'aka kanya. Nukubaza ngo byagenze biti umubwire ngo yabikoze nonaha. Nukubaza ngo Imana yavuze biki umubwire ngo yaje nonaha. Nakubaza ngo se yaje gukora iki umubwire ngo yaje kuritura Yeriko yari imaze igihe mbere y'ubuzima bwawe. Niwumva nta mwanya ufite wo kubisobanura kuko wibandanyiriza wikomereza akazi, umubwire tuzabimenya ibyabaye, uraza kubimenya kabaye, uraza kukamenya kumva, uraza kubimenya. Arosato voya. Reka mbibutse ko hari ibintu Imana ikora ku buryo utiriwe ubivuga, ahubwo ubwabyo byivuga. Nta nubwo ari ngombwa kubwira abantu ngo nitwara, bazakubona ukatwirura nyuma biteza ishaka. Yes, ntabwo ari ngombwa gusigura muri karitsiye aho utuye ngurumva ngo narize. Nuhinduranya igifaransa n'icyongereza bazamenya ko wasomye. Bagati twasomaga indawe uvuga I'm sorry, so sorry. Bazahita bamenya ko watinze kunyirisha ntabwo ibyo kwisobanura. Yes. Kandi kama power. Sefore my guidance. Bindi wiza power. Ntabwo ari ngombwa kuzabwira karitsiye n'uwo muntu mwicaranye ko Imana yabikoze. Niba byabaye arabona ko byabaye. Niba wambaye neza bazamenya ko wambaye neza. Niba utuye heza bazamenya ko yagutuje heza. Niba abana biga heza bazamenya ko biga heza. Niba wakize indwara bazamenya ko wabaye mutaka wabaye muzima. Nta bintu byinshi, nta mpamvu yo kwisobanura, ahubwo iby'Imana ikoze bigiye kugusobanura. Byumve neza, bigiye kugusobanura. Turabyemeranya neza yuko Yeriko yaridutse. Kongo n'inyuma hariya hari umuntu utari kubyumva. Uriya muntu w'inyuma wamubwiriye ko Yeriko yabomotse, uwo muntu w'inyuma aho ngaho wamubwiye ko yabomotse. Imana izanye ubutabazi bwa nonaha, Imana imanutse nonaha, Imana ije muri amasengesho nonaha, yidutse nonaha. Nagira ngo muhaguruke twese tubihamye, tubwire Satani n'abadayimoni n'abarozi n'abakonikoni, tubabwire ngo Imana yaje nonaha, Imana idutabaye nonaha, Imana yurutse nonaha. Abitabaye batabaye ubu, abigiriye neza bagiriye neza ubu. Besitaye bw'ini birema umva marayika arazone inyuma avuganye na Yeshua aramubwira ngo nje ryari nonaha. Uje gukora iki? Nje kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Urugamba nje kurwana, intambara ntikiri iyawe, intambara yabaye ijuru, intambara urugamba ntabwo rukiri ababyize kandi n'abadayimoni. Uraje urebe ngo ifundi riratumuka kubera ko Imana ije mu mbaraga zikomeye, Imana ije mu mbaraga zitura Yeriko, Imana ije mu mbaraga zikwaka amaboko yagufite, Imana ije mu bubasha bukwimura aho wari umaze igihe. Niba hari imbaraga yarafashe amaguru yawe arakira ubuzima urabohoka tukiri aha. Niba ari imbaraga yarafashe ubutunzi bwawe, iyo mbaraga iramugarura, iyo mbaraga iramurekura. Niba ari imbaraga yafashe akazi kawe, iyo mbaraga irakarekura muri uyu mwanya. Niba ari imbaraga yafashe mariage yawe, turatangaje ngo iyo mbaraga irekure. Niba ari imbaraga yafashe abana bawe, turatangaza kubohoka. Iki giterane ni cyo kubohoka, mwakire kubohoka. Imbaraga zafashe amaboko
wakira ubutaha Imana muhaye, wakira ubuhuta zebire yafogerwa aho umwanzi yari yakuzirikiye. Uyu munsi urahasohotse, uyu munsi urahavuye, ibyari byarakwinjira niguhaye inzira muri uyu mwanya. Akira ubutabazi bwihuse. Uhagurutse n'uwo muntu wicaye, mubwire ngo urugamba rwahinduye isura, nta mpamvu yo gukomeza wicaye. Ntugire ngo nikuge nashoje, nta mpamvu yo wicaye. Mubwire ngo haguruka, urugamba rwahinduye isura. Imana yagiye muri posisiyo yo kurwana, Imana yagiye muri posisiyo. Oya, Yeriko yabomotse irabomoka. Ni ibintu bibiri, ni yego cyangwa ndababaza. Yeriko yabomotse irabomoka. Dayimoni yakubuzaga kugera muri Kanani yawe yavuye imbere yawe. Ibirenge byawe bigomba kugera muri Kanani yawe mu izina ryawe. Ababyizeye bazamure haleluya. Reka saba umushumba nta mbabazi yigire hino, azamure isengero adushimira Imana yuko Yeriko yagize gute, hanyuma nasoza ndamubwirira ijambo rimwe mpereza mugere Yeriko imbere ya service ariko hari izindi zo mu mutwe zikwiye kugira gusenga
kandi usengera nubwo wari umwega amatwi yumva usabaga gusengera neza. Aho uzamura ibiganza gake. Abo twavukanye benshi barapfuye. Twe turacyahumeka. Hari ababyeyi bagiye kubyara abandi bagwa ku isi. Urabana. Hari abaguye ku misozi benshi batagihumeka. Ariko twe kuri iyi tariki ya 30 ahangaha aha duhagaze ijwi ryacu riracyavuga. Bivuze ko amahirwe yacu aracyari bisha abantu babaturinze aho ngaho. Uyu munsi dufite ibyiringiro bizima kuko azi neza ko umugani w'ikirundi avuga ngo birondera uriho. Abapfuye ntabwo bafite kuko turiho rero hari amahirwe Twongerera Imana amashyi tuyivugirize imbaraga. Haleluya. Hanyuma hari ikindi kintu niyumvise muri uyu mwanya tugiye gushimira Imana ibikoresho byinshi kuko hari uburyo numva tugiye guhesha abantu umugisha. Nibakoresha iki? Bakoresha n'ikindi kiri hano. Ikigo kiri ikindi hano bibiri gusa. Mushyireho bibiri gusa. Icya hano n'icya hano. Hanyuma umuntu wese ufata ituro wumva waha Imana muri uyu mwanya uvuga uti ndagushimiye Imana kugiriye neza. Ndagushimiye kunyishije uburwayi. Ndagushimiye kunyirije abana. Ndagushimiye ko Yeriko iridutse. Iryo ni ituro baryita ituro ryo gutebutsa. Niko baryita. Yego, Imana ibaha umugisha. Umuntu wese uyumva yo yakonfirmye ishyako n'ikaje. Iremeza ko ikoze ibintu byo twumiza. Ubwo rero sinagurutse njye gusubira kuvuga ibindi ngomba dusenge dushime dutahe. Hari ibindi bivuge duhaguruke dufate umwanya dushime Imana. Hanyuma twitege kuba mu bintu uzumenye ingene wifata mu vy'Imana igiye gukora. Ndabasaba ikintu muze kare noneho dufate umwanya wagutse wo kuba mu bihe bidasanzwe. Dufate umwanya muze kare muza kare pe ku buryo ibihe tuzobamo bibe mu bihe mw'amasengesho adasanzwe, bibe mu ijambo, bibe mu buhanuzi, bashake batubwire ubutumwa ari n'abangahe, tube mu bihe bidasanzwe. Tube mu buhanuzi, tube mu ijambo, tube mu masengesho, tube muri deliverance tubohoke. Ndabizi iki giterane kiri gusiga ibitangaza. Ibyo nababwiye murabizi mubikomeze ko mubishigikire mu byakire. Ubu noneho sinza gutera. Ikindi no gusaba ndabizi ko ishengero rya Repentance n'ibindi mukomeze mu murarike mubwira kugira ngo nimba hari n'umuntu mushasha ya John Mosi ndazi ko atatashuko ingorane amaze mu gihe ndazi ko agiye kubona ikimenyetso. Kandi ikimenyetso kivuga kizokwemeza ababanyi biwe, kikemeza n'aho akomoka n'ahanze. Ikimenyetso kivuga nimba waje umushitsi uyu munsi ndazi ko hari ikimenyetso kivuga. Ushobora kuba aribwo bwa mbere waje hano uyu munsi ukaba no guhagarara utanahagaze kugira ngo wiyerekane abantu banakumenye ntacyo bitwaye. Ngo ndazi ko mu minsi iza abantu bagiye kuzomenya ko wahonyoje ikirenge muri Repentance. Kandi nawe we ugiye kuzovyemera yuko hari Imana yo muri Repentance. Ndabizi neza. Ndabizi ibi umuntu ntiyavuga, iyo umuntu avuze ashobora kudashitsa ibyo yavuze kuko ari umuntu. Ariko Imana iyo yavuze no kuwa mbere murabizi ko ari ryo jambo Imana ivuze ibivuze. No kuwa kabiri murabizi umuntu birashoboka ko adashitsa ibyo yavuze, ariko Imana ko yavuze
cyane ko ari Imana iri kiravuga ko ari Imana iriko iravuga. Ntidusubira kwigisha, reka dusenge. Bana turagushimiye ku bitangaza n'ibimenyetso uri kurakora. Turagushimiye ko utumira abantu ufise icyo uvugana nabo. Tugushimiye ko utumira abantu ufise icyo ugomba gukora. Tugushimiye ko ukoranya abantu nk'aba, nta munsi n'umwe urakoranya abantu ubura icyo ubaha, ubura icyo ukorana nabo, ubura icyo uvugana nabo. Twebwe duhagurutse duhezagira amaboko y'ibiganza byabo. Bakire umugisha, bakire kugirirwa neza n'Imana. Turasubire gutransfera mwana, transfere ntiyaheze, n'ubu turatransfera muri bya bindi. Turahamagara ijuru, turahamagara ijuru, turahamagara ijuru ry'amajuru rikora transfere kuri uyu mugoroba. Umwe wese urazi transfere akeneye, turatransfera mu izina rya Yesu. Turatransfera ibyo ari byo byose ubona umwe wese akeneye. Wewe ntiwihenda muko abantu baza bihenda inimero, amayinite akaja ahandi, amafaranga akaja ahandi,